Assam Science Technical and Environment Council pen Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along Hilong Ahipen ho or Kasalam Krungsai Kapadu. Jaffa Karbianglong District Committee pen Klurudung LP School along free medical health camp Kapadudang. Nili Press Club and Puthor ar Pukimika Chalar Panaja make Kepemanpo. Kardom Pinikarbi Prime Town Birta long Penkado Kabia Pantame, Kardom Pazuriklo. Tangte Pinikarbi Prime Town Birta Arjuito. Non Malom Hilong Ahi Aho or Ali Langdamsi, Pini Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along Naralosini Krungsai Padupo. Lasa Krungsai Assam Science Technical and Environment Council pen Padosi Hilong Ahi Aho or Kaslama Pothak Toklang Tarlibom Ausomarapan Ang Tonalam Than Patinipo. Hilong pen kelong aho or adordo la pen okpran anparta warmo na phan meu la sola ma phan ardi pidamsi pini Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along Krungsai Padopo Krungsai along Dipu Rengbong Home Higher Secondary School atom Cherap Chitun anparta environmental forest la pen climate change Bharat Sarkar atom ta Cherap Dipu Angkang Home Cap High School also Maraphan Panongsi, Assam University Dipu Campus Athanbang, PV Bhaskar Reddy, AAU Dipu Asom Thankuru, Manjurina Gogoi, Lapen Agriculture Sai Kama Saipu, Rukheswar Timungatumsi, Hilong Kapangreng Pen, Kemesen Aho or Kapaman Unalam, Than Pachinipo. Nona Hot Lasso Aho or Okpran Lapen Warmona Panta, Meu Palam Than Pachinipo. La Soprang, Karbianglong School Ahin Kelang, High School Inspector Biren Siniti, Dipu Basic Training Center a Principal, Dorsing Timung, Diet at Hanbang, Bobby Ronghangpi, Dipu Rengbong Home Higher Secondary School Managing Lapen, Development Committee Mipu, Robinson Iti, and Parata Thanbang Atum School Ahem at Towara Long Teng Piaklim Epo. Kardom Pini Ladakh Rengbong Home Higher Secondary School along Niltum Bangat Home Rason Resource Person Rang Chitong Londo Ladakh Mane Pini Bangke Vermicompost Mate Kepangreng Ahilong Lasopen isi ho or Kapinchong Lasopotak Sinitum Seke KPG Workshop KPG Ladakh ne Kaprek school principals hai tum pedang chitong dun la pen inspector school pen chenglo kaprek tigeding tum ta dang chitong lo la sinil tu mangge la so ke thandi bangke la puhin lo la bangke hilong ai hi hilong pentame tum jito a ho or pinchong me la so ho or bangke tum environment phantame pik la bangke environment me pik la pen la so bangke itum han katiki long tame kaprek so katiki long tame jong si itum pipon lo pulote itum la so production mate itum kaiki kilong ven pen pam an so si itum chepalong thekji la pen la dabang ke pilo dabang kaprek inorganic fertilizers mate okpran phan kahi no dak a hormu bang ka belo da si la so vermicompost pen itum jong si saitiki ilo pulote itum okpran phan tame itum mesen po la pen idung arai tame la jitu itum ajak itum hana hu hayu tami itum warjam diti lahai bosu bang itum pangrum se lahai kapangreng ahilong aphan itum kicho ahormu ason itum pinchong imilo lasi hilong patame ata ki pangreng ahilong bang kaprek chot itum jula itum la adang thipilong kilong ahilong bangge pilo dam kichu bang omat jula ahi nang chon bangke ahi mane teng long lesi pat ki chon mate di la so ba komsom sitamela non ke pangreng
hilong bang ke pilo la tu mange kichu bang kom chet la penjula ahi ka ulai mate longle ka ulai bang ke ong chet la se posi la so aput hak sing tung se ke pg la si la so osomar tum te me la jang song si charlie dun pamelo pe tum mir kala na i phan punot sa amne kitchen garden phan itum punot lahai phan ta me pen ako itum han ki e han ka tiki so ka tiki long ta me life harpi composong si tum en ponlo pulote pinang an itum ali chipalong thekji production meji ne hai han mokha tame I held mokhabang meji lahenlo as a resource person for the giving awareness about the environmental protection and how to improve the soil quality by telling them how you can improve the fertility of the soil and aeration of the soil, and for this they have organized a program on vermicomposting and vermiculturing. So today's program I will be talking about the process of what is vermicomposting, the purpose, advantages, disadvantages, or how we can take it up to the next level of business management also, how it can be commercialized. And it's very important to inculcate these environmental friendly habits of improving the soil quality in the young minds. That is important, and I appreciate the authorities of this Rangbang Hamga College and the ministry for taking appropriate steps and give initiation in instigating the young minds in moving towards the right direction. পৰা মই তাত সাইণ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰোঁ। আজি ইয়াত আমাক মাতি আনিছে তাৰমানে ভাৰ্মি কম্পোষ্টৰ ওপৰত শিকাবলৈ। এইটো এই প্ৰগ্ৰেমটো এষ্টেকৰ আণ্ডাৰত আছাম ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট টেকন'লজি কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ ওপৰত। এই ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং তাৰ আণ্ডাৰতে মানে ভাৰ্মি কম্পোষ্টিংটো বিষয়ে শিকাবলৈ হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে আজিকালিৰ দিনত মানে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনটো বহুত বাঢ়িছে। ইয়াৰ কাৰণ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে মানে আমাৰ আমি খেতিত যিবিলাক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিটো ইউৰিয়া বা ছিংগল ছুপাৰ ফছফেট বা মিউৰেট অফ পটাছ, সেইবিলাক যিখিনি সাৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই সাৰবিলাকৰ উৎপাদন কৰোঁতে যথেষ্ট মানে আমাৰ কিছুমান গ্ৰীণ হাউচ গেছ বহুতখিনি ওলায়, মিথেন এমিশ্যন হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে গেছবিলাক ওলায়। সেইবিলাক গ্ৰীণ হাউচৰ গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াই পেলাই এনভাইৰনমেণ্ট, সেইটো আপোনালোকে চবেই জানেই যে আমাৰ মানে গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায়, আৰু লগে লগে মানে আমাৰ কি হয়, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড যিবিলাক হাজাৰ্ড, বানপানী, ধুমুহা, বৰষুণ, এইবিলাক চব বেছিকৈ এইবিলাক আহিবলৈ ধৰিছে। কেতিয়াবা বৰষুণ কমকৈ আহে, কেতিয়াবা বেছিকৈ আহে, এইবিলাক কাৰণে। সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে মানে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিছে যে আমি শ্বিফটিং কৰোঁ, আমি বেছিকৈ ইনঅৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি আমি যাতে অৰ্গেনিক খেতি কৰোঁ, অৰ্গেনিক বা নেচাৰেল ফাৰ্মিং তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰোঁ। সেই অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক ভাৰ্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচু সাৰৰ মানে বহুত প্ৰয়োজন। সেইটো এটা মেইন চ'ৰ্চ অফ মানে সাৰৰ, ভাৰ্মি কম্পোষ্টিংটো হ'ল অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ এটা মেইন চ'ৰ্চ অফ মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ, সাৰৰ জৈৱিক সাৰ বুলি যিটো আমি কওঁ। আমি আজি তেওঁলোকক সেইকাৰণে কেনেকৈ ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন ষ্টেপ, কি আৰ্থৱৰ্ম ব্যৱহাৰ, কি কেঁচু ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি, কেনেধৰণৰ মানে দ্ৰব্যৰ পৰা ভাৰ্মি কম্পোষ্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ মেথড আছে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ, এই গোটেইখিনি আমি শিকাম। Aro acikloni phai keparni langpher ahawar angpong pen kapapidun huk ahawar Klurudung LP School along free medical health camp kapadupo. Lasto Jamek Jasamet Journalist Association for Assam ate Jaffa Karbi Anglong District Committee pen chipoter pipongsi District Health Society Karbi Anglong atum cherap chitu dunsi padupon. Jame kateng pensi pinyada por phai ke papor malong pen hawar arat atuma phan akijoy pen se kelang pangcheng pon. Lasto health camp ke padupon along Klurudung ahawar rongin korahini arat atom kado kawe pen bang pharuhini ra bang phokep sosia bang phwa bang piatuma phan. Mek kachecha jakiso pen chenglok no kangthong aso kiso osomara kachopathe tivia kiso cancer kiso laben phupo kiso ben chenglok pinang an akiso akijoy ben langpon. Anparata kiduk dat ahawar arat atom ke bang jilang arni
ake joy pen se kachelang ponlong ji aphanta Ayushman Bharat Accord setame ake joy pen se semal pipon labang soaja megalong Dr. B.S. Togbi Gyaine Dr. Rupjilin Kropi Medical Officer Dr. Rengmir Sorong Hangpi Dentist Dr. S.K. Das N Dr. Nirpen Ingti Eye Specialist Dr. L. Lozen MD Dr. Himadri Buraguhain CHO Dr. Swagata Buyang CHO Dr. Talim Ingti Katharpi CHO Dr. Hamayo Dipusa AYU Dr. Samjyoti Das MD Penchenglo Bangthom Kep Sose Staff Nurse Pharmacist Asa Tum Anta Chetong Dunsi Amethang Asaya Tengpen Raratuma Phan Kiso Lakpon Tudung hamaran long aki joy pen rongara depan mat hasi japa karbeng long rohim pen sikilang war side den konola so long mangke Health and Family Welfare Department karbeng long Thomas Council kahim pensi along tunang sirap dun lo dak la japa karbeng long aru pen kecuning riponat teng alang nitum angrab dun lo NHM asai putum join dak alang tunang sirap dun lo alang tum kurang tu bagi alang tum eli tum pan specialist bang proxy ang toy dun lo lapen kaprek lab export tum ka lahan ta duelo medicine kan ta duelo kaprek dun lo kasi pinidak ke so kelang along kelang ni tang chip dun thu ni bang mai pulo dak ka bang sorry mai pulo birisa lo tan ni dak nang chip dun nang kan ning cherong pik lo son tok anu long son nang ke bidul tek nang ke chira dun tek along ke along tum han churu lo kan along ni panda me ni rupon tung Elitum IM surjorong parsitame alang nisame la hai long bangke ni mat ni kontak bom ta celong nadal malam soko alang tum asar biji to kon ta alang ni elitum han khang kane alam abe nangabe dun pin lo yang ni bangke la kisu kelang hin bangke alang ni bangke konan ma poni la so alang ni bangke kai kita alang bang so bang du alang ni bang la si finis tame alang ni bangke napunat kewang along ta alang ni nang si dunun is tame alang di department asai putum han doktor tum han mangkela tekere tum han mangalang an mati alang si kadong ni phanta chulu no da pin ni tum lodung hawar long tum journalist association for Assam mate chek pen jafa ka dong district open tum penangan hitung department pen health and family welfare department chingwai chingsai si tum pini la bangso health camp pamanong lo Pini labang so din mang galage lodong el kiskulong si patulong lo one day health camp pen total apai dak non an bang paroi ni da bat mulu ketung si celang ponong lo la si ini rong lo dak kado we rat mantape dak rong krip ho ni pan ni susi arat lo rong ko rahini arat Instagram rong do pusipu la si labang so long sa me pinangana rong rat manganang celang skudong lo la si nilitung Jaffa pen sito melang itu mahan lapaan kebang ben lapen munduk masih turun teleport itu man pen sito me kurang cepat jero lapen itu long lagi toy dun spesialis atun do doktor dun do alang itu sito me ke prejam mahawar pen itu long dak alang sito dun pen ke itu ngani rong arat lapen sing lok pen itu sito me ke ini jing samno lapen alang itu man turun lo lapen ke turun kan tunai bang lalo itu man along sito me dak pini lebang so one day free health medical check up long lang chitong don specialist doctor duman na militum churung tu labang ke Dr. B.S. Togbi Zaini Dr. S.K. Das ENT Dr. Nipen Inghi eye specialist Dr. L. Lozen MD Dr. Heman Difusa Ayus Dr. Samjyoti Das MD lapen penangan pinis kami doktor dum sedang medang chitong don pen pini labang so health care mangke ing samjin pen chumpon lo hen ke Dr. B.S. Togbi ni ini ke ni gani specialist som sini tak nom ni kiwang lo la pen ni gelang bom no ke la so mar cepat bom soren atau masih lang bom la so bang ni kopolong dak sap kludung sap center dang ang kangalong asa bah ini do la so bang pen bang krisir kep pregnant women do tak hotel non pregnant bom do supati bom krisir kep do la song bong pen ni non bang sirkep lo pini la sok kiem long ni non bang sirkep lang long non bang kep to lang la tumang ni khoblo en lo mane kedam tang la bubani helkem do ene season do hada laksi ene asa
behana doktor tu no cepat lang long lok situ kasi non bangke nili non nilang long ero bang silkep bang non nilang long kilang an nili kilang an bang kado kawe bang silkep ta mi phun na sosien high risk puisi ta theng abi sir la sona kisu ke lang pen aprang pen non ke prekson ke asabo ke prekson dulu masa kaciprek punya perang pen punya non kaciprek du piglo non bang ye pudam ete nili bang silkep kelang ta high risk abi anemia puson kisu abi mene pesar kil du puson thelong pelang ane kaciprek so bang do lo bang nili perang si to batais tu bang odak juning mar sa ceklo la sopen so pinon non me chu ninkan sia pi aku nili tak bang tulong lo আমাৰ ক্লুডং কেম্প পাতিছে তো ইয়াতে বিশেষকৈ মই দেখিলোঁ বহুত বেমাৰ আছে বহুত আগৰ দিনৰ পৰাই সিহঁতক মানে চোৱা চিন্তা হোৱাই নাছিলে এই কেম্পটো দিয়াৰ পিছত ভাল লাগিছে সিহঁতৰ বেমাৰবিলাকো মই চাব পাৰিছোঁ ডায়েবেটিছ এটাও বহুতো ওলাইছে কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্টটো চাগে সিহঁতে কৰা নাই এইবাৰ কেইবাজনৰো মই চুগাৰ পালোঁ মানে হাই পালোঁ 200ৰ ওপৰত পালোঁ সেইটো কাৰণে আগন্তুক আৰু কেম্প হ'লে ভাল হয় আমি আহি পেলাই যাতে সিহঁতক চবক আমি সেৱাটো কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা sir apnar naam kobani মোৰ নাম সুমন দেৱনাথ লেপটেক হয় sir ইয়াৰ পাব্লিকক আৰু ইয়াৰ পাব্লিকক আপুনি কি জনাব বিচাৰিছে মই ইয়াত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যদি কিবা প্ৰব্লেম যদি হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক যাতে আকৌ ইয়ালৈ কেম্প অনুমতি দিয়ে আকৌ যাতে আমি 2-বাৰ 3বাৰকৈ আহিব পাৰোঁ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু RBSK বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে গভৰ্ণমেণ্ট এটা ব্লকত এটা দুটা টিম থাকে আমি মেইনলি স্কুল চিলড্ৰেন বিলাকৰ কিবা জন্মগত বেমাৰ আছে নেকি কনজেনিটেল ডিজিজ বা কেনেকা ডিজিজ থাকে নেকি বা কিছুমান জ্বৰ চৰ্দি এনেকা যোনবিলাক ডিজিজ থাকে এইবিলাকৰ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিওঁ আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ আমি ইয়াতে স্কুল ষ্টুডেণ্ট বিলাকক চাইছোঁ তাতে আমি এনেকা কনজেনিটেল ডিজিজ এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই যোনখিনি আমাৰ সৰু সুৰা বেমাৰ আছিলে আমি তাৰে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি দিছোঁ ইয়াতে মেইনলি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো আমি যোনটো প্ৰগ্ৰামত আছোঁ আমাৰ বাচ্চাবিলাকৰ স্কুল চিলড্ৰেনবিলাকৰ কনজেনিটেল ডিজিজ কিবা আছে নেকি হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম কিবা আছে নেকি তালুক ফাটা কিবা আছে নেকি এনেকা পালে আমি ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিওঁ আজি আমি ইয়াতে এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই তেনেকা বাট আমি যিমানখিনি চৰ্দি কাহ জ্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বাচ্চাবিলাক পাইছোঁ তাৰে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি দিছোঁ i puka timba pucoro no pare igi kengsu hai lo pare kala ayus man barok kula tabu nai long lo pare kisu hai ta dubai hai ta nam long iklong আমি cái hình làm mày đi khu bên gì cái này nó đã job apa itu organize under NRC health care party ini la bangsa ni ame kira yang kelong di lapor lo kisuman tu ame kisumet ka siksa doi go ye kisuman tu la kisa join ni pen ame cooperation kini doi go mon sita me hello wing pen ana lang pe kita tekte join ni kisuman pa chinne jete doi ko la sejuri tu pa chini go je la so kisuman kisuna ke agar dia hospital cilang orang ke orang tu cical dia juga ke siksa pe so ke siksa be igdat po so lam ni than pa chini go la pen di kilo kisuman la kisu ni tu dak gelang je tu medicine to doni go la pen dak ban chokche bemar je ni tu agar dia hospital ko asi choning ri kilo la pen so puta kisuman to Ayushman card abi go la sejeli la arang itu pa chini jo Ayushman card pachi salam khan kala jante agar dia hospital namte pa cilang aki jo long go ansi dile pa chini tu so like la skin the like la singjam so ke so so overall like la nu tunda ka ke la ni tu MMU ben seva ek la sini bas kem lo so na like la nu tu so na like lo for example la thalassemia ke so like one la test like tu ko da do la tu mila na blood technician analysis last ma do lo Tuma pasok lang আমি ডাক্তার যদি ডাক্তার এই হতে নিতে লাগাতে হসপিটাল আছে ডাক্তার দেখতে দিল আর সো কথা মার্কে নাং দিয়া চিপা চিনি খানা লাগি নি অনেকদিন মানে ডক্টর জেন করি আনি দি মেডিকেল অফিসার সিক্লেমা বদায় নিলো Tangte non malam so pora phan birta mo ingtonik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihena mopit puthot birta long wang tweak. Lakhain ko rapho Nilip MAC constituency ke parlo terem kruarong Nilip Press Club pen arwajiglo ni phar ke parani anarlo por phahinia por malom pen NPC mate Nilip Press Club abarim chunbang Sanjit Kro ahemalongsi Mesen pen Nilip Press Club pen arpuka chelar pon ajemek peman ponno Kadu kawe chedon sar pen arpuka wai ponalong nona kimi Nilip Press Club ameipu kolom sing terong na phansi chedon sar pen ingwai pon Kong chunbang mate General Secretary arpuki nia bangke Pitor terong na phansi ingwai pon tu Govind Kiso Dunmai Pu Rap chunbang Anderson Nongphar Dihen Rimbang Sanjit Kro Lapen Pachathang chunbang Robinson terong Games and Sport chunbang arpu lake Anderson terang phansi ingwai pon Lasong si ke wangjara ni Nilip Press Club mate thihek pen NPC Mesen pen kapachari ponjia tuma phan arpu pek pongsi non arpu kimia tuma phan methang sai ke klem pami edjia phansi abari mamei phu Samsung ti la pen BD sir election timum pen hirjume pajet Pini abang so arpu ka chilarang bong pen for project pini deng panonglo la pen Niliphan President ang hoy nang ke pega pota choro perfect la tasi mo pen keong dung atum pulo labang so kangwai pona bangke jasemet ke election pen kali bonta selection pen kangwai pen tasi kado kawe rat atumoni nang kang sam pen nang kangwai pot la pen non Niliphan ta thang nat kali darabang thekte darabang seta Nilip Press Club kachari ponong jia phan avarsai abang so ahongjai nang ke thu pia pot kado kawe phanda Nilip Press Club abitung do na phanda choro perfect lo Kasi nilihin pen, ase presiden na kimi pen, mamay po kimi pen lam thay kasi paklang pon kang tung banggala hando. Nilip angkang arlo kedo political asong pregjam atundo, lapen kaprek organization atundo pik, lapen dharom pregjam administration kirim atundo, kaprek adharom do, kaprek anim kirim atundo, lakado avyang bong pen satami Nilip Press Club apan kai kita kimisen jia pan kechoksen jia pan. Kado ka beta bidi sore ja kong horang pendang lok nang cirap nang cito dun po la pen Nilip Press Club apan isi kai ke sita aman nang cipi dun po posi nili ning cit hepon perfect la la song bong pen ke klem ke dam kado ka be bidi pen bonon lam pen pono kaprek pen stami nang cirap dun bom si Nilip Press Club ta an so sei paprang dun thek po posi kado ka be Nilip Press Club abitung la pendang lok kaprek organization dun pendang lok dhoroma kamiklam dun pendang lok pregjam dun kethe giding na pen kibi kiti sarmar sarlar do ana phanda isia hirjumi trang ponsi nili pini pen nili Press Club long amai phu pen aprang sialam thei sepa choi pon longke nili la ponsi nili lam thei repon chekila abang ke pini nili Press Club arpu gimi puthot chalar thumde ke deng pontu abang so ja meg me sen pen ki pichun long posiar nam pan sekiro piper pik lo la pada dun thok kiro pitu per pik lo thema nili Press Club mahang ki patek pen ke Japon abari matum alang atum nang ke Japon pembe bidi sore kai kita melang atum pen tu maphan ki pi pon pembe pen ajoksi nilista me pherang ke along ke klem dun pini an la person se ningkan pho anaja klem nong pembe lo la si puthot pini Nilip Press Club klem no pet akorti doan pen alang atum ningkang sa ben Nilip Phan stame labang so Nilip Press Club puthot ki peja pon huje phan kong chun bang arpu nake pek pon lo pot si katu ko bheno akiro si pipar pilo pini nili Press Club kon chun bang hoi pen mate General Secretary hoi pen nili katu ko be nili barara phan isi kachunuri mate lam the ke speklang pon gang tung la son halong nitu nili Press Club lake dak nili angkang mate nili pa hawar along kenang ji anala mate kitu kisum katu ko be rat atum kisung lapen rada to makinang na alam angsong ki peli duni phase nila bangso nili Press Club ni tum seng la so teng pen kedam tangan tu ki klem pon bomason thak thak si non an puthot bangso nili Press Club ki pangkang boji phase ni tum klem po lapen la so long katu ko be nili barab do arab do an kan nili hin pen tame chuni rilo je la bangso long katu ko be nang siram nang tudun pen ili tum nili palong katu ko be kisung do an alam sambe ili tum angsong an ki peli dun long rapet je phan le katu ko be tame bori pon rapet
lonang pusinil hin pen kachung lam the ani je pen sin nili lam the dam ik dot mani ko asi nilihin pen alang letu maphan ahir jume pidun lo non ke bang gilang asta me npc lang so se ache the peding ji la pen npc lang se ke klep ke tam pachan pajar pon thek ji pame pon thek ji longri peklar pon thek ji la pen nili pa pharman nili pa joine ahok abirta ahok akam ke klem thek ji apha nili jungjung pen npc non ke jami to phan ahir jume pi pon lo la pen ke nili barat la pen karbiang long la pen east karbiang long la bang so channel ka lang tum ansta me ning thelo je nili balong ke to political party pen chenglok social organization student organization pen chenglok nili fresh club ke du vok la aposi lam tekleng la pen ajat pen stame nang kerap tun pen nili balong ahokpet abirta ahokpet alam ahokpet development ahokpet munitutum kidogathak ahokpet nili balong kisung kiduk anstame chini long la pet chirap long la pet je phan la bang so king kam chi jor long ka do wis tum stame npc long la chirap long pu pet si ning the pen si pini la npc bodiri sa fulalam theke la pansi pini rataphan pachini thek jala kardo Aki hai lo dak chukela thana made chukela police station chairman no ilison timung alang li bu nilidung sido alang li phana kero pilo alang li nang seng pipena jokse nilita ningkan phoan nili press club amai pho atpu thipono tame non arona teng pen la pen ningkan pho joksi nona bangke puthot 2024 langa aru siklo pen bangke pini pen bangke nili press club amai phuar pu kimia bangke kolom sing teron alang khanse mai phuar pu nili press club amai phuar pu pek pontang lo la pen na so secretary bang mate kongchun bang bangke pitor teron khansi pek pono la pen dhin grimbang bangke sonjit kro khansi pek pono la sonse apu kapre kapre chepek ponsi la pini pena bangke alang tum pensi nili press club kipang tang ponji nili press club an se aprana king kam kasi jor ponji phan bangalang tum phansi nili ning ing samjin pen ning theklong pen lang tum phansi ar kubang pek pontang lo asi alang tum hin pensi nili press club ong nili angkang nili hawar ajat abirta kunon stami alang tum pensi tok paklang hokpet abirta klar dak abirta ge ang tum pensi kirip akam abang klem pon Pini karbi prime ta birta bang ke kang tonik lo kado kabeta me do mithak me kurbang thu